Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Амансыздарбы? Мына Hijama Pro'го дагы жардамага чакырып калган экен. Өзгөчө жаңылыктар менен келип калдык. Ассаламу алейкум. Сизби? Иштериңиз жакшыбы? Рахмат. Мына көрүп атасыздарбы? Мына ушул массажерлордон 10 штукту ушул сизден келген, биринчи келген 10 адамга, жазылган 10 адамга любой процедура алса дагы бекер берет дейт. Бул туугандар жандын рахаты да булай зор да. Бул негизи дүкөндөрдө туугандар кеминде 1,5 миңге сатылат булар. 1,5 миң сатылат. 1,5 миңге сатылат. Буну бекер алуу мен оюмча өтө мощный да. Насаткалары бар, бардыгы эле насаткалары бар. Зарядчиклар бар. Ооба. Анан мекендештер мына Hijama алгандарга акция башталыптыр. Аны агабыз өзү айтып берсин. Амандашып кенен. Москва боюнча hech qayerda 1,5 ming rublga Hijama yasamaydi. 1,5 ming rublga Hijama yasab beramiz. Hijamani o'zini plus har bitta odamga yangi nabor banka beriladi. Yangi nabor banka ochamiz, Hijamasini yasab beramiz. 1,5 ming rublga. Qancha shtuk? 10 shtuk. 10 shtuk bo'ladi. 10 shtuk, 12 shtuk qo'yib beramiz. Telesложениеga qarab, gavdasi kattaroq odamga 12 ta qo'yamiz, gavdasi kichikroq odamga 10 ta, 8 ta har xil qilib qo'yib beramiz. Ya'ni bankasi ichida o'zimiz. Bankasi одноразовый, жаңы banka. O'zimiz beramiz. Конечно. Жақсы екен. Мына 1,5 миң сомдукка жетишпей калгандар сизде эми көп да. Канча сомго сатасыз негизи мындай вообще мындан багасы? 1,5 миң рубль. 1,5 миңби? 1,5 миң рубль. Анда жакшы экен. Анда шашылып калгыла мекендештер. Бул жерде фитобочкалар бар. Фитобочкадан кийин массаж кылышат, полный процедура алсаңыздарчы. Массаждан кийин банкалар менен нарака берага кылышат. Кыскасы мындай жыргап жатасың да, массажды эзгенден кийин банкалар менен ошол нара бере кылгандан кийин Hijama кылып туруп сергип жыргап кеткен агалардын дагы азыр интервьюларын коюп берем туугандар. Полный процедура канча болот? Полный процедура 3 миң рубль bo'ladi. 3 миң рубль ичиге 20 минуттан 40 минутgacha o'tirsangiz ham bo'ladi. Fitobochka. Bochkadan chiqqandan keyin apparatniy massaj bo'ladi. Birinchi. Apparatniy massaj birinchi bo'ladi. Apparatniy massajdan keyin ruchnoy massaj, chorniy tmin masla bilan bo'ladi. Ruchnoy massajdan keyin Hijama qilamiz. Unda ham har bitta odamga yangi nabor banka ochiladi. Nima ishlatadigan bo'lsak, hammasi одноразовый, prostillar, bankalar, hammasini musorga sразу elg'atamiz. Chertmalar bormi sizda? Chertma bor. Bosh og'riqlariga, zreniyalarga yaxshi foydasi bor. Chertmamiz 1000 rubl turadi. Chertma 1000 rubl. 1000 rubl. Agar kompleksni Hijamaga qo'shib olishsa, unga ham siz nomingizdan kelgan odamlarga 500 rubl skidka qilib beramiz. Ya'ni chertmani o'zini 500 rublga yasab beramiz. Hijamadan, massajdan og'az chiqdi. Fitobochka qanday ekan? Realni aytib bering chista. Bochka juda yaxshi ekan. Massajlari ham yaxshi. Birinchi marta kelishim edi. Yaxshi, menga yoqdi. Aka sovuqdan bari sizga o'tib ketgan ekan. Qap-qora qon chiqdi biroqchi bunday. Chista. Ko'pdan beri tushulaksizmi? Bunday Hijama oldirlaganingizmi? Oldirganim yo'q. Men adres olib keldim. Moskvada yurgan musofirlarga mana deyman, tavsiya qilaman. Мына ушундай бир туугандар, мына түшкөндөр ыраазычылыгын билдирип, рахматын айтып атат. Андан сырткары Гаймартидан илчит этишет булагалар, сертификаттары, жетишкен ийгилик грамоталарын коюп койдук. Анан бул жерде дары чөптөрү сатышат, суупу, финикилер коюп койгон, телевизорлор, кыскасы комфорт кылганда бардык адамдар келип, жыргап отуруп, эс алып, выходнойдой өткөрүштүк үчүнчү күнүнө. Гаймаритидан айтып бериң эле. Gaymaritni bir kunda lechina qilyapmiz. Ну, обязательно ringinga kimda gaymarit bezovta qilgan bo'lsa, ringinga tushib kelishlarini so'rab qolamiz. Просто так nima desa bo'ladi, odamlarni aldab turib pul olish xohlamaymiz. Ringinga tushsin, ya'ni pazuxalarga, ko'z yuqorisiga, ko'z ostiga, pazuxalarga suv yig'ilgan bo'lsa, burun bitishlari bo'lgan bo'lsa, bosh og'riqlari yengishganda bo'lgan bo'lsa, ringinga tushib kelishsin, gaymaritni bir kunda 8000 rublga lechina qilib beramiz. 8000 rublga. Повторно bo'lib qolsa-chi, ne bo'ladi? Повторный bo'lib qolsa, pullarni vazrat qaytarib beramiz. Hoppa, mana so'z ketdi. Tamam. Biz Metro Bilayevada video tартып атабыз. Бул жерде көптөн бери эмгектенип келет агалар. Hijama Pro канчадан канчага чейин иштейт? 10dan 10ga чейин ishlaymiz. Kelaversin. Kelaversin. Только запись bilan kelsinlar. Bir kun oldin jazolib qo'ysalar zapiska, yana yaxshi bo'ladi. Kelganda boshqa odam bo'lsa, kutib o'tirishmaydi. O'zlariga неприятно bo'lib, odamlarni kutib o'tirmaydi. O'z vaqtlariga kelishadi, hijamalarni spokойно olishadi, bemalol ketishadi. Hijamaning foydalaridan aytib berbaysizmi? Hijama bu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu
alayhi vasallamdan sunnat bo'lib kelgan amal bo'lib, organizmdan kerak emas o'lgan qonlarni chiqarib tashlash degan ma'nosini bildiradi. Ya'ni mashinani mana 10 ming kilometr yurganda yozilgan, massasini almashtirdim. Mashinnikini borib almashtiramiz, o'zimiznikini biroq qaramaymiz-da. Shunga обязательно har 6 oyda hijama erkak kishi qildirib turish kerak. Ayol kishilardan har oy mesishni bo'lganda hisobiga ulardan qon chiqib ketadi. Erkak kishidan chiqmaganda hisobiga biz faqat o'zimizdan ustamiz, liniyamiz og'ir his qilib, boya yoqmaydi-da ishtimi. Og'rib, uvishish, tomir tarishlari hammasi shundan kelib chiqadi. Hijamani обязательно qildirib turish kerak. Umuman ziyoni yo'q, только foydasi bor. Massajdan foydalari aябай ko'p bilesingер, желкелер uyib qoladi. Men videolarini ko'rib qoldim. Erkak kishi nega желкесі uyib desa, buna бардық проблеманы көтөргөн үчүн деп коем да. Ошондо массажды алып тургула, желкелер uyuп атат, такси агалар мына келсеңер, жакшы кылып, акциялар кылып берет. Мына ушундан жетишип калсаңар, биринчи келген 10 адамга бермекчи. Андыктан аманчылык боло берсин. Метро Билаевадан бир кадам, парковкалар кеңири, машина менен кеңири чалсаңар, шлагбаумду ачып коет. Ден соолук бул аманат, ден соолукка ар дайым кам көрүп, ден соолук карап жүрөлүк. Ассаламу алейкум. Sağ olun.